President William Ruto kuyo mundeni watongwesia nthi kwanzia yake meto kuudhocha vamusi na kuisya mwi wa olau na imotongoi wa chama cha ODM motutia Raila Odinga na olau na tiwe ni thayo aendeno kwata uiti kuya mwingo nthi ya India mwi wa Raila na ulatilwe iyo Mumbai India ni atongo ya nene serikali nuvikia kiwanzani ikinene cha ukuiwandike JKIA saa 3:36 kwacha na kudhokwa ni makilima NMB na kutoa wanginya kiwanzani cha mathao cha Kasarani ungua usungi munene wa mavisa maita hateo nduthi nesia kombela eseso hii vala Kasarani na vala andu eli mekwisililwa kutiwa ni thayu itina wa kuadhwa ni mavisa mavolisi Benjamin Mwaka nukualesia. Mwi wa mtutia Raila Odinga ulatile kuyo kuya India ni atongo ya nane serikali ni memwamba na atongo ima chama cha ODM na andu mamusie na saa 3:30 siaki okoneka mundilinde keilathi kuita mwioni vuila kiwanzani cha JKIA as he now wheels in as mentioned na kuthokwa ni President William Ruto andu mamusie na makilima enende mevwati ima ODM sula siaki meto na itu ya cheve ye vuila o ndela meifikite kiwanzani ki evolo na President Nonavyo Mwewea Uhuru Kenyatta, after which we'll have zama ya kuvangithia chathi cha mathiko ma Raila vangi tatongoi na NMB kwithone fuso ya kuisya mwi wa Raila miakone ya mbunge atiwa muvango unu kwani wendatikanisya muthia itino wa NMB kutelemia kukilia vina maofisa mosase miakone ya mbunge na mwi watembiwa kwanzia lelo ni maofisa maita gina kiwanzani cha mathau cha Kasarani. Onu uyo vove na masaka utama evyo pe kiwanzani ki cha Kasarani makilima NMB halame vikite kiwanzani ki maivi ingesa iso ya kuisya mweo wa mututia Raila Odinga valani nduthe ne ii andu elemesi ilo kwithwa maadwa ni maofisa mavolisi na kutua ni thayu vau kwa vau. Onu uyo vo chathiki ni cheza kuendea iya mawiyone ngina kwatuka wala President William Ruto munini wake Professor Kindiki andu mamusie President Uthumwe wa Uhuru Kenyatta kati wa tongo yange vamwe na NMB makwata mwana kuisya mwi wa Raila na ulona atiwe ni thayu kwiyo wa gatatu masani makiokone. Muteno wa keli wa kumeta kikuki cha Raila ni kwe une wala ndiyo ndekethwe kumanita kulilikana thayu wa Raila kiwanzani cha mathau cha Nyayo Stadium na ni kumanwa na kikuki cha Raila vala kwe mundi ODM itangasia mwaluku utongo inuwa yulo na kumunyuva mwanai nyasi nitawa yua kaundi ya Siaya Oburu Odinga kukwatia rawa mutongo yuwa ODM kwa kavinda vilengo wa mavuku kumava musino ilovi nye nitawa Benjamin Mwaka.